teman adi tua tekin beli apa menbuin sanang tosang luongan ira genganten beramene jalan samaten pangengal ngale dewasa rasa jengah di hatine kapining rerama nyamatang dewek beline bance sing bani tekin analo nanging jani adot muki yang bajangannya lolet ajak mulai aduh lega hatin tiange suba sidang senin kena rerama kaden uli malu ngantas lakar mandu pangenggal ngala cucu ojo nang pepitu jadi aston tiang nu jerek meme bapa de sumandan saya tiang ajak dadwa pasti lakar bisa mina yang raga sedang dan melaksana merasa jengan di hatine kapining rerama nyamatang dewek beline bance sing bani tekin analo nanging jani adot muki yang bajangannya lolet ajak